Hahiriwe uw'Imana yitorera ikamwiyegereza. Hahiriwe uwo witorera Mukama ukamwiyegereza. Hahiriwe uwo witorera ukamwiyegereza kugira ngo abe mu birimba byawe. Tuzohoza agazwa nyaguhora ku ngoma n'ivyiza byo munsi wawe mu kibanza ceranda c'ingoro yawe. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, turi imbere yawe abana bawe muri uyu mwanya mwiza uri hagati ya 3 z'ijoro na 6, kugira ngo tugaragaze akanyamuneza gakomoka mu kami k'imitima yacu, kandi ako kanyamuneza tukabyaza umusaruro kuko uwushimye aba yongeje. Turagushimiye cyane kuri uyu munsi w'125 warinze ubuzima bwacu Mukama. Mfukamye imbere yawe nyaguhora ku ngoma kugira ngo ngaragaze icese ku uyu mwanya ndi umwana wawe, kandi nkubwire ko nkunda uko ubigenza. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana igira neza byose, uri Imana yaduhaye umwuka w'abazima, uri Imana yaduhaye ururimi turiko turavugisha, uri Imana yashize ku gihe ubu bwenge dufise. Uri nyaguhora ku ngoma, uri umweranda w'Isirayeli, uri uwutumara intimba, uri uwutumara agahinda, uri uwutumara igisuzuguriro, uri isoko ry'ibyiza, uri nyene ububasha, uri nyene ubutware, uri nyene ubutware. Mukama ndakuninaje kuko waturinze amaboko y'abagome. Mukama ndakuninaje kuko warinze imitima yacu agahinda. Mukama ndakuninaje kuko warinze ubuzima bwacu urupfu. Mukama ndakuninaje kuko warinze ubugingo bwacu gihenomu. Kandi mbere yuko ndagushikiriza icese ininazo ariko rirakomoka mu mutima wanje, unyemerere ngusabe ikigongwe kuri aho hose twebwe abana bawe uyu munsi tutitwaye neza. Twagize ubunebwe bwo kumviriza ijambo ryawe, twagize ubunebwe bwo gukora ibyo wadushinze gukora, twaciriye imanza mbi abandi, twasuzuguye abandi, twatongera urutoka abandi, twirengagije abashonje, twirengagije abagowe, twirengagije abapfunzwe. Mukama, amanyanga yose yoba yakoze n'ubuzima bwacu twakire nk'abana amagara, ariko dukomereshe ukuri kw'ijambo ryawe gushingiye ku mpuhwe, ku rukundo no ku mbabazi. Bibiliya iratubwira ko urukundo wakunze umuntu ari mu isi rwagutumye utanga umwana wawe kinege, kugira ngo umwizeye wese Mukama ntapfe rubi, ahubwo aronke ubuzima budahera. Ubwo rukundo nyaguhora ku ngoma nirwo ruko rasagata mu mutima wanje. Ubwo rukundo nirwo rutumye nzamuka kuri uyu musozi. Ubwo rukundo nirwo rutumye nashobora guhagarara ngo mpangane n'ubutware bwawe, ahubwo ubwo rukundo rwancishije bugufi kugira ngo ubwiza bwawe urushirize kubaho muri twebwe. Yesu Kristo, rukundo nyarwo rwavuye mu ijuru. Yesu Kristo wababaye ku bwacu. Yesu Kristo wahemukiwe ku bwacu. Yesu Kristo wagize agahinda ku bwacu. Yesu Kristo wakubiswe ku bwacu. Yesu Kristo wabambwe. Yesu Kristo waciriwe rubi ku bwacu. Yesu Kristo wapfuye. Yesu Kristo wahambwe. Yesu Kristo wazutse. Yesu Kristo ni muzima. Yesu Kristo ni muri twebwe. Yesu Kristo, amaraso yawe yamenekeye ku musaraba i Golgotha
ngo tubohorwe. Mukama Yesu ndani naje amaraso yawe miranda yoyo twaronkeyemo imbabazi n'imbaraga zo guhaguruka tukitandukanya n'imivumo, imikoshi, amakara n'amakasi n'ibindi bibi byose bikomoka muri karande z'imiryango tuvukamo. Ndani naje amaraso yawe miranda yadukura ku imyaku n'imyandu. Ndani naje amaraso yawe miranda yoyo adutandukanya n'indasago twaciwe n'abapfumu. Ndani naje amaraso yawe miranda yoyo aciyorora ingingo zacu tukagira ubuzima bwiza buhimbaye. Yezu tugirira ikigongo. Wewe uri umwagazi w'Imana, wewe uri ukura abantu bose ibicumuro, tugirira ikigongo. Yesu nutugirira ikigongo, umuco wawe uze muri twebwe uzimanganye icitwa umwijima cyose. Mukama Yesu Kristo nutugirira ikigongo. Mukama Yesu Kristo nutugirira ikigongo. Mukama Yesu Kristo nutugirira ikigongo. Yesu wazutse nutuzurira ubuzima. Yesu wazutse nutuzurira abahungu n'abakobwa. Yesu wazutse nubazuru bakure mu rumogi. Yesu wazutse nubazuru bakure mu bumaraya. Yesu wazutse nubazuru bakure mu bwicanyi. Yesu wazutse nubazuru bakure mu kubundabunda kwera amadini atandukanye. Yesu wazutse nubazuru bakure mu nzangano. Yesu wazutse nuzuru Burundi bukure mu karenganyo. Yesu wazutse nuzura abarundi n'abarundikazi. Yesu wazutse nuzura abantu bari kuri iki gicaniro. Yesu wazutse duha amahoro. Yesu wazutse duha amahoro. Yesu wazutse duha amahoro. Mukama Yesu Kristo umukunzi mwiza, we wazutse nuzura ubuzima bwacu, we wazutse nuzura amarangamutima yacu, we wazutse nuzura ubutunzi bwacu, we wazutse nuzura igikundiro cyacu, we wazutse nuzura imibereho myiza yacu, we wazutse nuzuka n'intsinzi mu buzima bwacu, we wazutse nubohore ibiganza byacu, we wazutse Yesu, we wazutse Yesu, nuzuka n'abacu bagwaye indwara zitandukanye, nuzura ubwenge bwacu tureke kugendera mu bugugu n'ubugome bw'iyi si. Pawulo amaze kuzukana nawe yaravuze ngo byose ndabiraba nk'ubusa kubw'urukundo nkunda Kristo. Mukama Yesu turagomba kwishusho yawe ba muri twebwe, turagomba gusenga isengesho rivuga ngo Yesu ni wishushanye mu mutima wanje, icyo shima aba aricyo nshima, icyo wanka aba aricyo nanka. Niko Veronika Mweranda yasenze avuga. Turagomba kubabara ku bwawe, turagomba ingabirano y'ukwihangana, turagomba ingabirano yo gusenga abagoye bagakira, turashaka ingabirano y'ubwenge, turashaka ingabirano yo guhishurirwa ibihishije, turashaka ingabirano yo gusobanukirwa ibyanditswe bweranda, turashaka ko ibyo ari byo byo tubera umushinge w'ubuninazo bw'Imana muri twebwe, turashaka ko ibyo ari byo byo tubera umushinge w'umunezero mu buzima bwacu. Yesu Kristo we uri umwungere mwiza, tugwane kuturagire mu cyanya cy'ubwatsi butotaye, 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 udutandukanye n'ibivumbuzi by'ubwoko bwose. Yesu we uri umukiza, Yesu we uri umugiraneza, Yesu we uri umurengezi n'umurenganuzi, Yesu we uri umutabazi. Arahiri uwo witorera ukamwiyegereza, niko Zaburi ya 65 umurongo wa 5 wavuge. Arahiri umuntu witorera ukamwiyegereza kugira ngo abe mu birimba byawe. Mukama Yesu data natwemere kubwawe. Mukama Yesu we bwitonzi ubwakiye iburyo bwa data, data natwemere kubwawe, data natwemere kubwawe, data natwemere kubwawe, data natwemere kubwawe. Duha umugisha ko turi abana bawe, duha umugisha ko turi basamuragwa ubwami bw'ijuru. Yesu Kristo umukunzi mwiza.
kubera ubutungane bwawe Yesu. Uyu munsi wagiye utwishyura ukoresheje ibikorwa by'agatangaza, kubera ubutungane bwawe Yesu. Uyu munsi wagiye utwishyura ukoresheje ibikorwa by'agatangaza, kubera ubutungane bwawe Yesu. Uyu munsi wagiye utwishyura ukoresheje ibikorwa by'agatangaza. Wari umunsi wa 12 muri ya minsi 21 turiko turasaba ngo Imana itugenderere. Mukama, turashaka kuba badapfa. Mukama, turashaka kuba bariho. Mukama, turashaka kuba bawe. Mukama, turashaka umusozi wibera kugakora ibitangaza. Mukama, turashaka kuba abo wigarurira wewe nyine ubwawe. Turashaka guhoza agasoni bwiza byo munsi yawe. Turashaka guhoza agasoni bwiza bikomoka ku itegeko ryawe. Turashaka nyaguhora ku ngoma. Turashaka kwibera mu kibanza ceranda c'ingoro yawe. Ese iri joro umwasatoro nk'icanza cyamo ngo turasinyami yiwe y'ubugome. Dawe wa twese uri mu ijuru, wewe uri Imana umukiza wacu, wewe uri mizero yacu, wewe uri mizero y'isi yose, wewe uri mizero y'ibihugu byose iyo biva bikagera, wewe uri mizero w'ibiyaga byose iyo biva bikagera, ibiyaga byakora, wewe uri inkomezi zacu, wewe ukomeza imisozi kubw'ububasha bwawe, wikenyeje ubutwari nyaguhora ku ngoma. Ndakuninaje kubw'ibitangazo dukorera, ibyo uri kuradukorera n'ibyo ugambira kudukorera, kuko turi ubwoko bwawe. Ni wowe wenyine ushobora kuturuza inkuruma z'ibiyaga, turuzi ibisebuzi biva ku bwoko butandukanye bw'abarozi, tururuza imibabaro ikomoka ku bwoko butandukanye bw'abagome. Inkuruma n'ibisebuzi byazo, inkuruma n'ibiyogo n'uruyogoyogo rw'ibihugu. Turi imbere yawe ngo tuyaga ubwiza bwawe, turi imbere yawe ngo tugushikirize ibiri ku mutima. Tugirire ikigongo, duhe umugisha uzobukoze. Turashaka muri iri joro kwihumanuza, kuko twasanze igituma umurozi azagukinda ku rugo rwacu bikemera n'ubuhumane tugendana. Turagomba gukusanya ibitekerezo byacu byaba ari mu rugo rwacu, kugira ngo twitandukanye n'umwuka w'inzigo, umwuka w'ubwibone, umwuka w'ishari, umwuka wakazikira. Turashaka guhamagara ya myuka indwi ikenewe kugira ngo ishigire umugisha. Ubwenge butuzeko, ubudahangarwa butuzeko, igikundiro kituzeko, umwete utuzeko, ubwitonzi butuzeko, urukundo rutuzeko, ukwihangana kutuzeko. Ndabagiza twebwe abasagi bawe turiko turagusengana umutima umwe. Unkundire muri uyu mwanya umpere umugisha nyaguhora ku ngoma, urutonde rw'abana bahisemo kutazongera kukuryajyanya kimwe muri 10. Ndapfukamye ngo ugaragaze ko ndiho ku bwawe, ndapfukamye ngo ugaragaze ko igicaniro kihari ku bwawe. Umugisha wuguruye iyindi migisha niba wuhabwe, agashishiro kabo batanze urakabona. Abo twatura imigisha nabo tutaraturira imigisha, abo twarotorera indoto nabo tutararotorera, ababibiye indoto zabo n'abatarazibibira, abo twagira inama nabo tutaragira inama. Ni wowe Mana udacererwa, ni wowe Mana utananirwa, ni wowe Mana udasiba kugira neza. Gira neza abo tutagiriye neza kandi bari babitwitezeko. Gira uhumanure ibyahumanijwe n'intege nke zacu. Yezagira mu buryo bw'umwihariko abana batakuryajyanye kimwe muri 10 kandi bakagitanga batayobowe n'umwuka w'idini.
amaraso ya Kristo abatwikire, ububasha bwa Kristo bubakikije kandi bubakingire impande zose z'ubuzima bwabo. Ese icoma nyaguhora ku ngoma ko bubahirije itegeko ryawe kandi ribyara ayandi yose, bakagira umwete wo kubikora kandi neza, bakanka kwiraza ko ideni ryawe. Ese wongirira neza nawe, ntiwemere ko bagwa mu kangaratete, ntiwemere ko iduka ryabo ritegwa, ntiwemere ko urubyaro rwabo rutegwa, ntiwemere ko icankiro kibavogera, ntiwemere ko ubutindi bubabako, ntiwemere ko bahebwa, ntiwemere ko babengwa, ntiwemere ko bagwa mu caha, ntiwemere nyagora ku ngoma kwa gasuzuguriro kababako. Baragusezeraniye ko nubahezagira batazigera birengagiza guhezagira abandi. Bagusezeranira ko nubagaburira batizigera bafata minenegwe kugaburira abandi. Bagusezeranira ko nubatwenza bazogerageza kuzana ineza mu marangamutima yabo bakikije, nubambika ko bazambika abandi. Mukama wafuka isoni z'ubwambure bwacu uyu munsi, uduhe kunezerwa naho dukikijwe n'ibidutera amarira. Barabagize ubaha umugisha, raba kagashishiro kawe, abashaka urubyaro urubahe kuko urarufise, abashaka umugisha ubahe kuko urawufishe, abashaka umunezero ubahe kuko urawufishe, abashaka amagara meza uyabahe kuko urafise pièce de rechange ku buzima bwawe. Abashaka umunezero ubahe, abashaka ibyishimo ubahe, abashaka hungu na kobwa ubabahe urabafise. Abagomba kugarurizwa ibyawe byatakaye, abashaka ubudangarwa mu butunzi bwawe, bubahe mwami Imana nyagora ku ngoma, bubahe wewe muziranenge, bubahe wewe mushobora byose. Kandi ndagushimiye ku bwiza byose wakoreye ubuzima bwacu uyu munsi. Ndagushimiye cyane kuko utatwirengagije no mu kanwa gatoya. Ndagushimiye cyane kuba wagiriye neza. Ndagushimiye cyane kuba wishurije ababaheraniye, amazina yabo n'ubu bayanditse. Ndagushimiye kubahize umuhigo ko nubagirira neza ibyawe bikajya ku isoko neza, ko batazokuryagenya kimwe muri 10 kuko ari wowe uzobatabaye ukabakura kw'indyarya. Mukama hezagira aba bana ba muri iyi trash ya kabiri yuko ufumbira imigisha yabo n'imitwaro yabo, bariko baritanga ngo tugere ku bafungiwe mu busho butandukanye no ku bari mu bitaro bitandukanye, cyane cyane agashaka mu Rumonge n'ibitaro byo mu Kibumbu. Dutegurira umunezero kuko urafise ubushobozi. Dutegurira akambaro keza kuko urafise ubushobozi. Dutegurira umugisha, dutegurira umugwiza, dutegurire, wongere udutegurire, wongere udutegurire. Ese inema yawe Mukama yoba mu buzima bwacu gwiriye rwose. Bibiliya tubwira ko intungane izohimbarwa mu Mukama, ihezi muhungireko, kandi abari n'umutima ugororotse bose ngo bazokwihayagiza. Nuko Kristo aganje muri twebwe azoyaduhaye ubutware, niko Zaburi ya 64 umurongo w'11 havuga. None rero se Mukama, nciye bugufi ngo duhezagire, nciye bugufi ngo dukure kw'ibisuzuguro, nciye bugufi ngo dukure kw'ingwara, nciye bugufi ngo uce karande, nciye bugufi ngo uduhindurire uyu munsi utwereke ko indoto twarose twazibibiye kandi wabibonye. Nciye bugufi ngo utubwire uyu munsi kuri kumwe natwe kandi utubwire icyo twokora kugira ngo ntituzimagirike. Turagushimiye kutwemerera kuramba no kuranirwa ukabudukijije ingwara. Turagushimiye kutwemereye guhigwa, kurondera no kuronka
ukaba utwugururiye inzira y'ikurondereraho. Turagushimiye ko dutandukanije n'ubukene, turagushimiye ko dutandukanije n'inzara, turagushimiye ko dutandukanije n'ubutindi, turagushimiye ko dutandukanije n'agahomerabunwa, turagushimiye ko dutandukanije n'agasuzuguriro, turagushimiye ko dutandukanije n'ubugumba, turagushimiye ko twemeye, turagushimiye ko dukunze, turagushimiye ko twakiriye ishikanwa, turagushimiye mwami w'abami, turagushimiye mugira neza, turagushimiye mutabazi w'abakristo, turagushimiye nyagora ku ngoma, turagushimiye rukundo rwacu, turagushimiye gikondero cyacu. Komeza utwubake, komeza uduhe, komeza uturinde akabi n'akabibi. Kandi turabizi neza ko abahora barondera kuzimanganya ubuzima bwacu bagiye guhondagarira mu nyenga z'ukuzimu, bazoshirira ku bugi bw'inkota, bazokubitwa n'abamarayika b'ijuru, bazoribwa n'imbwebwe nibatisubirako. Twebwe Mukama turi abana bawe, ni twebwe ugiye kurinda, ni twebwe ugiye guhezagira, kandi turagushimiye cyane ko ibyo watwemera ugiye kubishitsa. Mu izina rya Yesu Kristo, ubwiza bw'Imana bwatuye ku bana bawe, kandi ububi bwose nkabubakuza ko imyaku y'abarozi, imyandu y'abarozi, iby'abapfumu, iby'abavumanyi, iby'abatongera byose, imibabaro yose tuyirunze kuri Kristo. Turahagurukanye urweze kandi tugiye kwakira imigisha y'ubwoko butandukanye. Komeza utubake, twitegurire umunsi w'126 ari ryo genekerezo rya 6 ukwezi kwa 5 umwaka wa 2026 twuzuye nawe, maze uwo munsi wa 13 turinde ka gashinyaguro kaba kuri Dina, uturinde ya miryano yaba mu bahungu ba Yakobo, uturinde bwa bubi bwagaragara kuri Simeo na Levi, uturinde wa muvumo wabaza ko kubwishavu rirerire bagize. Uyu munsi uje kuduhezagira, uturinde urupfu, uturinde indwara, uturinde ibisebuzi, uturinde inyatsi, uturinde amagara make, uturinde inyamaswa zotugenderera, ahubwo tugendererwe n'umuco wa Kristo ariwe Kristo nyene muzima. Amen, amen, aleluya. Mukama nuduhezagire kandi utugire neza, udutabara utubohore, udutabara uturenganure, kandi udutabara udukunda udukundwa akaze, kuko twahezagiwe nawe, tubone kurambira mu buntu bwawe, tuzosazana itoto n'itotare. Amina.